abashumayeli ibandla lonke elingcwele lasezulwini. Amen. Lo khulumayo umnumzana kaMhlomo Lemsi. Ngifisa ukucacisa lokuqala. Esabatheni lokuqala ekuthuthukeni ile nsizwa le umfundisi uDloma ekhuluma ngayo ukuthi iyayothandaza esibhedlela eBhara umshini usucishwa. Angidlule lapho. Ngiboshiwe ngisejele phela mhlawumbe singiyacabanga ukuthi kube kuthiwa uShembo engesuye uNkulunkulu hayi ngaba sazana mhlawumbe ngabe ningibona la ku TV kuthiwa lo muntu wasemsinga lo esiguli kakhulu lo. Ngiboshiwe ngisejele uma ngiboshiwe la eSunset phela mina ukuze ngize ngazi ukuthi uShembo uNkulunkulu mina bengiyinkabi. Angisho lokwa manje mina lento laba bahambe besibamba amafoni la kuthiwa yihotsotsi labo. Thina besithi mangabe kuthiwa singenile endaweni kuthiwa sizothatha imali ngathi uma ngifundiswa mina ukubamba inkunzi wathi isibhamu asiphunyiswa. Waqhumisa isibhamu ubiza amaphoyisa besishaya ithula msindi into ethula du. Uma ngiboshiwe eSunset nakhona iyangibula wangiqeda uhlatshwa khona iphoyisa laseNewcastle wangiqeda ngenduku eSunset. Wayebethi uyafika ekuseni ethi phaka siboshwa ngithi ayangidla mfuni. Engikhiphe ngenkani ngenduku. Uma ngiboshiwe lapha yana insizwe ngeke ngisho la esathatha khona imali kodwa kungapha khona ko Mandela Square. Sasiphethe amatromola ay6 lapha yana. Angazi ukuthi amabhiliyoni amangaki lawo ayigcwele lapha. Saboshwa uma sengilapha ejele kuthi ngelinye ilanga kufika inkosi uThixo angakakhona ngalesikhathi. Ifika ivela phezulu emabhalukweni asenkantolo kuba ngathi ngilapha ecourt mina bengithi mangena la ePrishad bengena ngifaswe ngama short step amaketanga ezandleni. Aya ngisho lensizwe yadedela inkonzo lapha esitimeleni ebalekela ukuthi ithikithi lesitimela kanalo. Ovela wathi inkosi businikizile athi kutsho abapasithi kutsho. Mina ngisho ukuboshwa. Lapha na iyafika inkosi uThixo ifika ivunulile uma ngibheka lapha ePrishad ngaphakathi enkantolo ngithola inkantolo isibiyelwe ngamatshe amhlophe. Mayibiyelwe ngamatshe amhlophe ngithi mina awukusho ukuthi kwaphenduka kwayisonto la. Ithi inkosi uThixo lalela mfana ngilapha mina uNkulunkulu wakho ngizolanda wena la ejele ngakufaka ngamabomu la. Ngifuna ukukhulume ngento oyaziyo kodwa waphinda waganga uyoboshela into encane engake yokuphenduka ube enkulu awuphinda uphume ejele. Noma kungathiwa mzali uboshiwe thu seSunset ngisaba nokudlula ngakhona ngikukhumbula ukuthi bazothi nangu lo akangene la waphuma kanjani. Ngithe uma ngifika la ePrishad sengena nensimbi zami yathi imagistrate yayikhona kwathiwa nganomashwabana nomashwabade sengakhohle. Kwakuyi 9 2005 ngoOctober ngiphuma mnejele. Ithi le nkosi umagistrate uthi ngina 22 years ngibopha mina mangugweba ngithatha ikhiye ngifake emfuleni ohambayo namanzi. Uthi kodwa lo owesibili ngeke ngichaze ukuthi kwenzakaleni hambe ekhaya ngezokukhala insimbi la emadlebeni. Ngoba ngangilinda ukuthatha isigwebo insizwe enganginazo namhlanje isadonsa. Phela sasithatha imali lapha endaba okudlala. Hayi ukudlule lapho uma sengiphumileke ejele ngikhishwa inkosi uThixo uma sengiphumile ejele sengiyasebenza ngithi angisazwani nalento elokhuzane manje yokubamba inkunzi. Hayi ngisebenze khona le strike esikhulu esike safika lese besibulala kakhulu ama security angisazi imuphi unyaka. Bani uyazi la kwaku3 emini ilanga lila 3:30 ngijahela isitimela emini. Yehla phezulu emkhathini inkosi uthi ngiyafika amala emkhathini yathi wendoda uyapi kuyabheda la uyakhona. Ngaqinisa ikhanda ngayincinza ngathi mina kwenzakala. Kodwa umzimba senguzwa ukuthi uphansi.
Baqhubeka ngithe unyawo lokuqala nje manje uba ngaphakathi kwesiteshi yaphinde sifika ngezwi elindlu ukudla yathi wena mfana uzwa ngithi la uyakhona kuyafiwa ngathi mina hayi ngeke ngijike kuzodliwana ekhaya ngaqhubeka uma ngiqhubeka ngathi uma ngingena nje la ayisaseyikhala lapha ngingena lapha eNasfield lapha wathi yesindoda wathi isipoyi ticket mangiveza ithikithi imantli uyakuphi ngithi mina ngiyicleaner la edrobheni yini ikhampani yakho Nsuyise ngikhohli ikhampani mina uthi lo munye hayi le ndoda le igibela la igqoka uniform nje isecurity le hayi bengibambe lapho ngashaya ngenduku lapha yana kwa impahla babe vele befaka umbese nje ngapho engikhumbula iwashe engangiligqoke lapha hayi manje uma beya nami le bayangishaya siyaphi siya eNew Canada shawa lapho ungasha bafa abantu bafowethu ngaloya nyaka istrike lesiya manje nami kufanele ngabe ngafa lapho kubuthi ngokwakungena uNkulunkulu mabefike eNew Canada befike bebambe isitimela futhi esijika nami fanele ngiyobulawelaphi mina phakathi kweNew Canada nomlamlankunzi ngabe nje amazinyana asadlala kimi ngabe sekwabhidlika nebhoqo eceleni mase kukade umntangcwatsha amazinyana adlale gcina amatshe seyiwela nje manje mangabe beza nami lapho vele ngayibona sengifile ngayibona sengiyimbambo uyazi ngayibona ngathi vele la umthandazo ngeke usangisiza into ezongisiza la iyodwa manje angivele ngisho ukuthi uShembe abenza ukuthi ekhaya mangabe ngifa la bengithole ngingcwatshwe ngingadliwa izinyoni nemali asizala wayibona usufile awukakafi uphila angifiseli mina ngimfiseli umuntu ukuthi eyibone sefile engakafi ubona umthandazo wami la ukuthi inkosi ngemukele vele ithi inkosi uthi ngayi awuthandazanga kahle biza mina ngizokuxazululela impi ngoba labafana bazokuphosa manje bawugrebhile umnyango laba abanye abala esivalweni beza nami labo ukuthi bazofike benginike laba bese bengiphosa mhlambe ngangofike ngishayise phekwe imoto yiwe lapho kufikeni ngixobe ezemva kwale ngoba cishe kuleli bridge kunane imoto ehamba ngaphansi ngalibiza uthi ngathi inkosi yamakhosi ngicela ungilekelele la sekonakele vele ngiyafa namhlanje sadlula isitimela sebelwa bodwa manje bathi laba abangishayayo hayi lo muntu vele isiphelile indaba yakhe noma sesingamyeka uShembe uNkulunkulu angazi ukuthi uShembe ukhonzwa kanjani mhlawumbe mangabe ekwenzela izinto ubona bese uhluleka ukukholwa uma ngabe idlula lapho siyadlula siyoma safike sami emlamlankunzi kwavele kwehla nje izinto lapho laba sebelwa bodwa manje labantu laba bashana bodwa bathi laba hayi abanjani laba besibakhipha itimela yami onjani lwenithi asimiyeke uShembe uyamthanda umuntu wakhe uyazi uShembe kwehlalela kule ndawo lo ongayibhekile ukuthi ngahlala khona efike ehlale ezinze futhi bese kuthi la obheke khona ukuthi uhleli kanti akahlezi uyazi uma ngabe sebehlile lapha sengishaya lesudu le engangishaya ngayo ngoyelanga lokuqala ngifika la emhlabeni sengigijima ngesitokwe nje ngangingasena ndaba ngiyala babebuwe isitokwe la kushingoma phela inasi isitokwe kushingoma hey mama doda wona sesontweni phela hawu uma ngabe sengehlile ngithi sebelwa bodwa la isitimela simile sekwavele kwehle ezinye izinto esingathi matras kodwa zilokhu zibring kuphela ithi inkosi ozala ingidonsa ngesandla siyakuphi siyabondeni la ngizofika ngigibele kulabo matras bese manje mangithi kulo matras waphakama nami ngithi wazwa ngithi futhi caba bangale kodongo la stage inkosi uthi mina kube kuthiwa kahle hle umuntu uyakhona ufuna ngabe ngiyakhola manje ngifanele nalezi imoto zakuleso station yethu mawuthi uyayibheka ngaphandle igrab enjani kodwa bagarante ngenjini abantu bakhona injini
hayi mawuthi uyibheka impela uyibona imahlahla kodwa i-engine ifasihiwe. Uma ngabe ingithathe labo umatrasi inkosi yafika athi gibela la uthi ngagibela ngathi ngase ngithi ngakhuphuka lapho 1-2 nje mawujika uthi ngafike ngangena komunye umuzi la ngingathanga khona mangingena babaleka ngavele ngangena nje bathi inkosi yami usindile banginikeza impahla zokugqoka ngagqoka bathi kufoneka kanjani bangise esibhedlela eBhala ngilalanga futhi lapho futhi inkosi ayingivikele. Inkosi busenikuzwile. Amen. Bonke 14:4 verse. Ububi bami awamngele njabulo inkosi yaseMhlembe ukuphakama kwaManazaretha. Amen. Zidlamafa zezulu si buthene ngendaba enkulu sibuthene ngoNkulunkulu esihamba naye esimphathile safakaza ngaye sabheja ngaye phambi komhlaba ibonga inkosi. Sihlangene nesimoyimoyi sasezulwini into beyithi mayihamba imoyizele ithi mayingabe ibamba ibuko ibambise wena wabona labo bantu labo kuthiwa amajaji mabethethe icala ibambela phezulu ithi bithi moyi mayingena phakathi kolayiti moyi isilwane sasezulwini sibuthene ngenkinga kodwa hleze umbala nje ngifuna ukudonsa kukho mangabuka umshumayeli wayithinta le ndaba kababamkhulu eyithinta nalo uthingo lamakhosazana ngo-1933 uma ngabe ubabamkhulu ewehlisa umhlangano bese fika estation thizeni awu bantu abami sesikhohliwe khona sesikushiyile emuva. Uma engabe buyele emuva eyokhuluma nowasezulwini awucabanga ngaleso sikhathi yena uma ungathi uyabuka ukuthi uma ungathi uyafanisa nje ungathi kwakum kanjani ngaleso sikhathi ube sebuyele emuva mayebuyele emuva ngo-1934 sevalelisa masevalelisa sethi awu thina boShembe sesiyavalelisa kodwa ngiyobuya kuwe sengibuya esiqwini sesihlanu. Uma engabe suka lapho lenkosi sihlangene ngayo isherisha noma bahlefulelana lenyanga nobabamkhulu ayibonga inkosi. Sisuka ku-10 March namhlanje silapha ku-28 March isikhumbuzo sothini ngeyi-3 zika March izika April uyabirthday babamkhulu mangathi uyabuka lenkosi iyatshala ayibonga inkosi. Amen. Ngelinye ilanga abantu bebekhuluma nje bethi yebo inkosi yomusa le kodwa ibiwudedela nomlilo ayibonga inkosi. Ibiwudedela umlilo khona la buzwa khona incwadi zakhona amavesi ithi wena umlahlile ngakho ke angiseyuphinda ngokubheke sengize ngokubhubhisa. Mangathi uyabuka kunye ukhona la ethi abangamaqili uyabacupha ngobuqili babo
ebese behambe ubumnyameni nje ehambe ethalaza kube ngathi kusebusuku kube kusemini. Ngelinye ngangikwamasho ngo-2008 lapha kwakudlange nje umoya siwazi ukuthi wawubuyaphi. Kwakuneqembu nje elalidubula kwasani ngingafune kwasani nje mawuhamba phandle edutshula kwasani. Ngiyakhumbula wazofika nowamakithi umfana wayela u12 years nje vakashile ethi uvakashela ukunyiba kwakhe. Uthe phandle nje uthi uyachama umfana bamthela ngesibhamu phansi. Bathe bemthela ngesibhamu esifika lenkosi iyafika lapha eRotary. Ithe amazwayo nje yathi akube umzuzwana bebanjwe laba abantu abenza ukubi. Aliphelanga iviki kwakunonya kakhulu le yanto le yayenza umzimba wami ukuthi uhlasimule. Aliphelanga iviki zake zabanje insizwa kwabanje ibhama ngizazi ibhama engaka ezabe zaphuma. Kwazi kwabanje ngisho umama owayekhona lapho wayeyisangoma lo mama wathi ngiyisangoma yimi bengibanikeza intelezi laba bantu laba yokuthi mangabe sengibanikezele into bebeshaya kwasana. Inkosi ayibusise nikuzwile amen.